اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، رمز آمان الدار السلام وهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بادات من الراحة قبلوا، ربي صلاة خير الراحة قبلوا، صومنا تجرتن ربي سنها قبلوا. أكسم ربي ندن داباتي رمضانا ورجعي قدر رحمة ربي نهاجو. أنت فيناو أجن واي يمودي أكين جانون في الإسلام أكثر جاي هذا جسم في يغارة إن شاء الله. مال لالتا واي فردورة فينا في يادون فجد جانون في الإسلام بكتنا خيست يرو غبابتو تنا غرة كاما درا غرة قلبيتين والبرا هاجران. ربي سبحانه وتعالى قرآن سامي ست يرو دبتو وإياي فرهبون. أنا مقوفا صداتان جاجان نقولي خصداتهم حقا قدتو أنما مخلوقة تكلم صداتنا. أنا مقوفا صداتا جيتي واي صدائر رتي نفاسي إنما وني أرر راجب بل إن شاء الله واي فولدورا فينياتي بيادو تجد يرو أما خيسة جرتنا غدا فينيا خنا خيسة تجادو في الإسلام أكم أركم نمني فولدورا إسافنا واتك إن صدا واحد دو فولدورا خنا تلمنا ما خنا إيكتا أكسي وجين أبين كم واي خوفي جلسة ولله. خوفي جتون جادو في الإسلام فضع القلب قلبي المنا ما ترفت راجان ما درا من مكروه يناله وانتوتا همتي إسجو قرى قلبي نما يادو وان فندورا خيسيتو قديم همتو سيتو قلبي انتيو يادو خوفي جامتي أكسو أمان تناس أو من محبوب تفوته أما سوان جالتو تكا يو لبدي نيادو خوفي يجون ما نانسي أكفل وان ستو قدكا بيادو تجالتو تكا بيادو تجلسا. أحبتي في الله فولدورا خيا خيستي واحد دون يجدا أرانتنا خيا قبدا بور خيا أبو دنديس أران أرشي قبدا فولدورا خيا أبو دنديس أران أجيها قبدا بياتك خلنا جينيس الراديو نقفهم ملا أكسم أرانتنا لبون جرتا بياتك خدو ديم توتو أف أكنا جمني جالو كي إسلاما فولدورا خيا خنا بيادو تجد إنما جالو كي إسلاما أمانتنا yooni fi gabaabsinee walii himne ati bara beelaa takka keessa jirta haa jennu bala beelti jabeessite kan lubbuun hara seentuu dhabdee keessa jirtaa jennu yeroo kana dhaabni gargaarsaa takka yookaan namni gargaarsa himu takka dhufee gadda keessa deebiitii maqaa kee galmeeffate yookaan si gargaaruuf haa waan ulaagaa silaati barbaachisu hunda ni goota. Akkasuma guyyaa silaa gargaarsan kan namu akkana teessee eeggatte. garuu gaafa san fudhachuuf gaafa uummata hojjetu maqaa kee keessaa dhabu yaadda jechuudha. Akkana jechuudha yaada nama waa dhabee waa eeggatee dhabeetu beeka. Akkasumas waan takka tajaalattu eeggachuu jirta baallama isii qabattee gaafa guyyaan baallamaa san ga'u wanni ati jaalalaan eegaa turte san tasi dhufte osoo hin taane faallaa sanii taatee argamte gaafa san qalbiin namaa ni yaaddu itti. Akkasanii jaalawwan kan islaamaa ilmi namaa kun yaaddoo qaba malee akkanumatti calqee jiraachuu qaba. Du'aatu as deemaa bara haatimaa si tola muusibatti si yaachisuu qabdi haa. Qabriitu as deema. Qabriin sanatti siif ifaa taati moo dukkana sitti taati? Sitti rakkatti moo siif bal'atti? Ta ibiddaa sitti taati moo ta caffee jannataa sii taati? Akkasuma bar guyyaa kaafamuusaa jira guyyaa halkii kaafamu sanatti warra hongee irraa taatamoo warra milkaa irraa taataa akkasuma warra fuulli isaanii
addaatee gammatu taatamu warra fuulli isaanii sababa hamtuu isaaniitiin dukkanaa'ee rifatu taata. Akkasuma warra galmee isaa harka mirgaatiin fudhatumu warra bitaan fudhatu jaallamuuti. Akkasuma warra hisaabni isaa itti jabaatumu kan hisaabni isaa laaffatu fi'ati. Akkasuma ammaan tanaas warra siraatirra gaara hamaa sanirra nagayaan dabrumu warra achi keessatti waliyaa billaahi nasaalullaahi salaamata walaafiyaa keessatti kukutaataa. Eega sanirra baanii bara ammaas ganda abadiitu jira. Ganda jannataa sanitti gammachuun jiraatamu walaa faallaa sanii warra ibidda keessatti waa tokkoon keenya hin beenu jaallamuun keenya islaama. Kanaaf ilmi namaa fuuldura isaa kana yaadda'uu qaba jaallamuun keenya. Inuma ammaan tana sababa sodaa rabbii dhabamte sababa ilmi namaa qaanii fidate hayaata akka hin qabne keessa jira. Tabiroo dhiibuu dhiisi. Ajaja rabbiin guddaan irra kaayee halkiin firraa lakkise. Dirqama rabbiin irra kaayee firraa lakkise. Inna aradana al-amaanata ala samaawaati wal ard. Nuti amaanaatiin kana bar jalqaba duraa ilma namaarra hin finne yaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Eenyurra fide jechii fi samii gaararra fide jaallamuun. Awoo amaanaa guddaa kanaan hin deemaanarraa hin eegaltanii jee. Yeroo san samii jechi gaarri hididanii jee. Ulfina isii waan beekaniif. Namni amaanaa fudhatee hadiyyeessee waan booda isaa xaalli akka jiru waan beekaniif nuti abbaa keenya sana qabate eegaluu hin dandeenyu jaaniiti irraa sodaataniiti dhiisaniiti. Fahamalaha insaa ilmi namaa garuu anaatu qabata jedheeti fiffuudhee jee jaallamoo ta'eef islaama. Maaliif amaanaa kana baadhate jennaan innahu kaana zaluman jahulaa ilmi namaa kun wallaalaa ta'ee jee. Ifmiidhaa ta'e maaliif waan rabbiin dalagi jeen dhiisuun ifmiidha takkaa waan rabbiin hin dalagin jeen dalaguun ifmiidhaa jee. Ammallee wallaalaa ta'e waan isa fayyadu bitaan illee addan beeku jee jaallamoo ta'eef islaama. Akkasanitti amaanaa guddoo tana fudhanneeti bara ifirraa fannisnee jala keenyee qabamu jira jaallamoo ta'eef islaama. Mee ammaan kana laale ibaadaa guddoo jalqabaa fi dhumaata taate salaata jaallamoo ta'eef islaamaa qalbii firraa lakkisee inni bar jalqaba ilmi namaa gaafa amata torba ga'u salaatatti ajajama. 10 irra garafama. 15 dirqama sirratti ajajama. Jalqaba ibaadaa irraa jalqaba dirqama namarratti ta'u salaata. Akkasuma kabooda namarratti hafu salaata jaallamuuti. Du'uuf deemta. Shaadaa jechuun daqiiqaa odeessi hafu. Salaata yoo salaatuu baattee ni gaafatamta jaallamuuti. Akkana jechuun hamma rufeensa keessaa baatutti salaanni sirraa hin kufu. Nuu amaanaa guddoo tana irraa dhisnee fadha. Kan asii azaanamu as jala taa'ee ciqilee isaa jijjiirrata maddii taanitti. Muuziqaa dhaga'uu jiru firraa dhaamsa kabajaan ammas taate amma. Firraa dhaamsa adaanii darbee mookamee itti nuu banatee taa'ee qamaa jaallamoo ta'e. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eega uummanni gaggaariin dabree booda ummata wasaka takka ummata kabajaa hin qabne ta hayaa takka hin qabne dhufaan hin jee quraana keessatti dubbate. Ta salaataaf dantaa hin qabne tanuma fedhii isaanii guuttachuudhaaf halkanii guyyaa laffa'uu malee wanni biroo isaan hin galchine takkaa dhufa. فخلف من بعدهم خلف أداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بر إيجا أمني جاري دبري ummata wasaka takkaa dhufuudhaa moosa takkati warra salaata hadiyyeessan jaallamooti islaama. Silaa salaata dhiistee bar kaafiraati hadiyyeessan jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Warra yeroo isaarraa baasan dhufanii salaatan illee rukuu'asaa sujuuda isaatii fi qiyaama isaa hin tolchine isaan kanaatu dhufaa. Ammaas fedhii lubbuu isaanii jala deemu jaallamooti. Gaafa takka laal baramma warri salaata dhiise bihee jira. Ha salaata dhufee asin nama hojii salaatu irra nama rakkisa jaallamooti. Eegaa sirraan hafnee barqufuun ittiin oolle haa dalagattee ittiin oolle kanama yaachisuu qabu warra salaata saffii duraa dhufee taa'uu kunaaf. Inuma haqa salaataa dabsuu keessatti isaanii salaata jiru maraataan takka dhufee seenee jee jaallamooti. Akkuma keenya kanatti isaan salaata jiran achi duubaan dhufeetti itti hidhate
yeroo hidhachuudhaaf jiru ummata kana hunda isaanii ilaalee jira. Ummanni kun ba'aalee gurguddoo baadhatanii salaatuu jiranii. Hayya ahoo ani ba'aan qabu ummanni ba'aa baadhatee salaatuu jira. Anis deemee ba'aa fidachuun qaba jedheeti ulaagaan salaataa ba'aa baadhachuudha ta'ee deemee jaalawwatti qoraan guurratee duudarratti hidhatee saffii isaa wajjin seenee ni salaate oggaa gurguddatu namni ba'aa qabu barra irraa facaate amma qoraan dib irraa jee haa warri salaata jiru ni hifatanii jiru garii aaranii gallanan maaliif nu hubachiisa jaalle garii ammoo maaltu badii tana isan fide yookaan maaltu cinqii tana isaan ga'ee ba'aa kanaa wajjin salaataa jaanii rakkatanii jiru amma salaatanii baafatan imaamtichi kallattumaanii itti deemaa dhufee yaa ilma kiyya maaliif if laffaatee ba'aa kanaan salaataa jedhetu jaala yeroo san yaa imaama jeeni bara ani salaatan isin boodaanii dhufee hidhadha gaafaan dhufu ummanni hundii ba'aa baatee jira ani ba'aa hin qabu dirqama ba'aa fidadhee salaatuu qaba jedheetiin deemee bara qoraan fidadhee dhufe isin hundi ba'aa qabdan ana qofa maasii jaaltanii jeeni maa ana qofa lolamaa isin hundinuu ba'aa ni qabdani maal jedhe ummanni hirifate hay nuti qullaa salaatu jira ba'aa qabdan nuti akkam dubbiintu ja'anii rifatan jaalatan ammaan tana mee nu ibsi jaanii saffii kana illaan kaan ijoollee asirraa qabaate kaan nama gurguddaa abbaasaa nama dullacha fa'aa asirraa qabaate kaan midhaan akka tuffaa kana muka guddaa kana asirra jiraate garii isaa hulaa mana fa'aa kanaatu baadhatee ba'aa gurguddoo kanaan salaatu jiraate ammaan tana ni bohan imaamni rakkatee dhibee yaa abbaa anuu maaliin baadhee jiraate ati loon guddaa takka baattee deemtu loon gabbataa takka baattee salaatu jirtaa deemtu ni boohee jedhamu imaamni maaltu rakkoo tana fide jennaan jaallawwan kiyya ani rakkoo maaliin qabaa jeen isin laalee kun fidadhe ahaa ja'ani daanu ani maali jee imaamni sa'aa kiyya takkaa fayyaa dhabee jee jaallawwan ani sa'aa kiyya kanaan tafakkuru jiraa jee eegaan ummataanii ni fayyamu ni du'aa jeetti yaadda'uu jira kunis ka mucaasaa bitu kaanis midhaan yaadu jira kaan mana yaadu jira mana akkasii yoo jaaladha ahoo jaallawwan kiyya islaamaa ofii naa godhaa malee hundi keenya eeguma salaata hidhanne haajaan keenya miti hin dhugdu eeguma salaata hidhanne waan badee yaadannu waan booda dalaguu deemnu haroora as keessatti hin hatta imaamni salaamtaa baafatu ati haroora kee waliin dheeffachuu jirta nasaa Allah salaamata walaafi hunoo akkanatti ummanni booda hadhufee salaatullee salaata keessa qalbiin hin jiru haya maalayyaa faganda taa'u jiruuti gaalaan wattabuu shahawaati fedhii lubbuu isaanii jala deemanii jedhe tafsiira ibnu kasiir keessatti ibnu abi najiih an mujaahidin yeroo odeysan aayata kana akkam ja'an bar zamana boodaa keessa ummata nabi muhammad keessa sallallahu alaihi wasallam ummata takkaa dhufaa jee aayaati kun isaan irratti deemti ummanni kun qaanii bakka hin qaban jee hayaa namaa bakka hin qaban jee samiitti rabbi irraan sodaatan jechi keessatti ilma namaa hin sodaatan maali malee isaan fedhii isaanii guuttachuu qofa bulolanii يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض إسان كن أكتب إلى دانوني في بر حر خرادي شرط والفقراء دي كتي إفي إساني والفقراء دي منيجي خل بر قاني لك القبر ولا يخافون الله في السماء ربي قدات الجلال سمين تنجر جاني خلق الدين سدادني دي بر إنما يسدي سيو بر خلق الراج فتي ولا يستحيون الناس في الأرض namuma ollaa isaanii kan ka magaalaa keessa deemu kana ibjiratti hin arganii jaalawwatti maaliif jennaan namni fedhiin sun itti jirtu fedhii lubbuu jala namni deemu hashuunun fedhii lubbuutun nama kana akka waan sakaraanessi gootu jaalawwatti zaluumun nama niitii jee oggaa saditti nama jirtii dalagu taataati ammallee jahuun wallaalaa taataati haya amman kana bar ala kana yoo laalte intalti takkachi teessee buna gurgurti nama cinaa buna dhugu kana kan qabu achii deemaa dhufee isii dara fi qabaaba akkam si gooti wallaalaa si gooti jennu nama kana takka nagar hamma fi qabee gar takkatti dhungatu nama dila kana eegatii booda arga rabbi guddaan sodaatan ilma namaa kana hin qaanfatanii nuti zabana san keessa jirra jaallattoota kan karaa kanarra yoo gobbaate bar ija qabattee ati deemuu feetu inni waan takka inni dhaaddataa haya
تلفات تبيس سوشيال ميديا أنا كوكب قبضني بس خلقي نكر رقودك الرد والبادين جت هنتان خسفوا هواسا جبسوا خامنتا مسلمات ينفال لا سوترا جل قبض روابر كفاني والبادين أبو challenge خلنا إنتي بتشيس سيجا جيم بدان قبض نموز سيجا جيم سودين غافة في مستمال الرد جل بودين عمل إنتي جوّي سن دبّا بتحاول هو أدرى تبرتي مال تاني دبيك آني كأفاني هاسو هنتان خوري حلالو منك جلي هاسو إسيسن سوشال ميديا رتي هاسو إيلا نمني دكالي خطي دو بطمي دبا ميكا أما ما ليجا نمي ولي ديماني تبر قام ربين نفسه كلا سن أمتها فوسك بلد سبرايز اسمين جانولي إيه نتي فلورا إساني وجه كم هردفتو تساني جنة إسان خنوز جنة لال لها فيمس جنة تبر إسانولي هنو بديل إساسن سيغر إسانة چلت नीं गोरसा जत्ते थी नमती शेख को थी निशान गोरसी थी ओल्ला ये खाना रत्ते उबले की थी वन्नी कना से रापा काकी जत्ती अगो अयो इस नकी सुवा तन मतबानी बताई नीं अमने नीं खबरा सी जत्ती जाला हूं गा अम्मा सफू उम्मता चले वर कई साहू की बढ़ती हरर दिए गाली करते जाला वो मका वो हिम्मत अमंती वो हिम्मत चुल्ले होते ورّا ربي قدّا سودان لفا خيسك اللي إلمنا ما خنا راهي قام فليتلو أمة زبنا بودا خيسك نبي داود عليه السلام ربي جل جلاله يا داود جهيري بل إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق يا داود لفتنا خيسك أباسي بونيتي أمة خنا رتي كده مرتي بوتو حق مرتي سيجي إجازة بوتي ولا تتبع الهوى تبين بوتي في جلال مجيهم قرارا بالراس جلسي إنه أنا فيأتي kan ambiyaa isaatiin akkana jedhu anaa fi ati yoo eenyu kafartii dhufee birraan gaggeessine kunooti jaallamuun fi ilmi namaa waan uumameef dagatee jaallamuun fi islaamaa bilaashumaan uumamee isa hun jiraata haashaa wakallaa abadan bilaashitti uumame inna allaha khalaqana warazaqana walam yatrukna hamalan bilaashu nu lakkisne bal arsala ilayna rasulan ergaa gama keenyatti erge jaallamuun fi islaamaa maal je namni ergaa kana qaalii godhe jannata seenee jiraa jedhe namni ergaa kiyya khilaafe ibidda seenee jiraa jedhe nu amman kana akka waan ibaadaa malee uumamne halkii nyaattee dhugdeetuma rabdee kaateetuma bobbaatee galtee kan ibaadaa fardii irraan gaggeessine achi teessee jannata nuti faqeenna warra as dhufu dura siisetti bala awoo billaa aleeka jannanni mana filmite kan garsiisanii seef yoo haanuu utee labbaa heetiin jaabara sanuu yoo namaa farka dhiite malee hin nyaattu kan uteela keessanii eeysa jira meeshaan rabbii qaalii isiin jannata lubbuu qaalii kanaatu isii bita jaallamuun islaamaa فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نما ربي جل جلاله صلاته فدي لبو إساتنا أبدا من برباد إسلام هنا لبو صاحنيت جنة سنرتك ملي أكرمت جيسي ناتي فيدي خوكين جنة سناوي إيسا جرى بزلا كانا كانا تبتك كنا إيسا جرى إيه مرد شهود جران جاري أبا مجھے عبادات ہوتی نلے عادت ہوں سنباس کو جابر إيه صلاة شنوني مسجد كده صلاة halkan laylin dapat sunnah ismin akan sang soman ayam bid kudala makuna sadi kurafri soman wallahi simbas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat amber qaribu wa zabbidu abu haqa dalagu man desa ituma dia tajin wa alamu garu be hadeeni gal isni ranam ni ko na deba untao yo namarabbi nagiya basi nale يرو صرفتني جالون الإسلام ولا أنت يا رسول الله أتلين نجيم بات جنان إيه أنلين نجيم بات يا ربي سبحانه وتعالى نسكر ملي جالون إيه ندباتي خند لقات إرادة إيه نواتي خند لقات إرادة تنجر جالون الإسلام إنه مثلا النبي محمد بيابي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس عليه من الله رضوان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة جيبا قابلك رسول الله قرصة مقدد قرصة أكتي تكاد جيب بيه دبات كيسة مال جيب لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
ودو برا غيزت لخرجتم إلى السوادات تجارون إلى الله جل جلاله سلاوات أنبياء بيتني ودرا فيسني لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا دنيا دي قوتنا منكم فلتن بوهان دبرس كنيدي إجازة موسى الإسلام سنقباني دي قبادي الرد الكم باتني دي غير ربي إيجاد لغاية فتن يا ربي نباس يتني إجازة موسى ما دي بينوان مدلق مطاب ربي سبحانه وتعالى اتأمن نمليبر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون جهنم موسى يا ربي نمدلقوا أبان تدي أمنوا قبل isatti amanna malee ani akkanuma jannata kana qaamu abbaan tadi amanuu qabu je warra hundeemmate warra hundeetu kan hin dalaganne jannata hofii seenna ja'a je jaalamuuti eenyu rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunoote qa warri dalagaa isaa sahabaan coonnee sanu nagan baatan je'en anaa ta'ati ka ibaadaan teenyaa'uu kan qabne hoo katana abdatee itti qamoo jiru jaalamuuti kan faan numaa'uu nuti nagee asii ja'a warra waaqaree kanaatu dura ibidditti qabsiifamaa'uu eeysa biddi hadiisa kana eeysa jira sabaa kana kana jaallamuuti islaamaa hunooti gaa qadara keenya fuulduraa irraa sodaachuu qabna jaallamuuti في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود عليه من الله رضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق قال لقاد بتاتين إن أحدكم تكون كيسا جيبا يجمع خلقه في بطن أمه ولك بماجي إني أمنيسا قراها ليسا فسد 40 يوما ويا أبتبت ولتك بميت بشار ياوتا كتله قدامي سفيسة تاجي ثم يكون علقة مثل ذلك أبتما كسيت أمل إيجتك قدامي ستنا الروتي أمما من أمامه ثم يكون مدخة مثل ذلك أتشيبودا أبتما كسيت إبادي دمت جد جالو في الإسلام ما جاء همتون نمدي أبا ولي خاي على الشيء الدبر سودان دوتا كاتهاجي جالو إيساتي غرا هذا سامي ستما وانا تيبودا نما جايبو ربي سبحانه وتعالى ملائكة إرجاجي روحي إتابوبا التيبودا فيؤمر بأربع كلمات وأخرتي أجج ما جالو إن ملائكة سي باتي تكافي جوجا ميتاتي باتي أبو نبي وهي سي خطبا جالو ما سي خطبا رزقي لي سي خطبا باجتا الدنيا رت لما جرات نيات سيجل میں سجال لو رب سبحانه وتعالى اجيبودا دلغا اجل هم كيدي قادرو ہے نمت چانكل اما اممي جرئ الدنيا فدرا سنت همم تكترو قد امت شنتم جادم تبخجو افرتم يحجو سي بر فما جال لو الاسلام اجيبودا ما كوبا دلغاتي سي بر فما والرجزي لفر ربي لفر ربي بل ليسو تكا ور ربي لفتل چيري ور ربي لفتل چيري ما اي ستي بر غراي جو ہے سی بر فما جالو اچھی بود وشقي وسعيد تكا هوضا والرجل بالذات يوحان ملكا والرجل لذات جيدي سيجل ميسا جالو الاسلام انا فيتي ور رزقي سنرتدي ور ارمي نساء رتي هذا بلكو ولا ورا دلغا بريد دلغتو مو ورا ابدات مو جنت نبينا تناجت فندرا من يادهم قبل حاجه له الاسلام اكنمتي بباني گلي نجينو تو تنن نگيني اسي لكتي بوسي فكاته تصريف لسي اجا اكسيست ديبا اتيبودا هو الذي لا اله غيره ديرك محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبونتي وقالوا إذا جبر ما نكا إذا قال مدير كاكتة تكون كيسن دلجا ورجل نكا دلجون تاجي إذا الدنيا رجل حتى يكون بينهم هم إذا بدوا جدوا إلا الذراع من أمي تكمله نفس الجدار الإسلام أتشيبودا كدر رجلا على إذا كيسن كتبهم إرنتي جبتي ورّي بدكتا نسأل الله السلامة والعافية نونا مي أجلس قبل دبر وان صلاة نسيسا في دور صلاة جدو قبل أجل أما تكون كيسا دلغا ورجع إبداد دلغا هم دعا إيسا جدو تابو تكافتك أجيبودا والنمرتين قراء على إساق النتي تبمرتو إتسر إيسا انتفتين دي دلغا ورجع جنتا دلغتين جنتا قطا جارب الإسلام
nama meeqa agartee bara kasabbii duraa taa'u ka haatimaan isa bada nama meeqa agarre ka duraan ala kanatti hantuudha ka garuu as dhufee rabbiin toobaa irraa qabalee gara dhumaatti jannata qotu kanaaf rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubbiin kan laalamtu gara dhumaatti jedhee jaallamooti anaa fi ati dhumaaqsan hin jirru hundi teenya kam ta'u haatimaan si baddee hunda itaamu haatimaan teessee hin fuudhaa duba namni aqlii qabu yaaddoo hin qabu qadara akkanaa kanaaf murtii teenya dura jira kan jaallamoota islaamaa dirree qiyaamaa sanii jira kan qalbiin achittee dhaabbatee hundi maqaadhaan yaamamee waan dalagsiisuu ta'e kan amma kumshan ta'u dhaabbachuu geessu bara dhaabbatee malee gattaa'uun hin jiru nyaataa dhugaatiin hin jiru namni wal gaafatu takka hin jiru يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه guyyaa jaallamoonni islaamaa abbaan ilmaan fedhu irraa dheessu obboleessa isaa irraa dheessu haadha abbaa isaa irraa dheessu maaliif nama hundee dirree san dhaabbatu waan ifu isaa habuu jiraa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala kunoo digaa maaltu jira dirree san kitaaba kee mirgaan namaa kannu yookaan bitaa warri mirgaan fudhate warra jannata tokkotu warri bitaadhaan kannan ta'e rabbi najaan waa baasu warra ibidda tokkotu kunooti wayisan kophaa tokkoon keessan je yoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo duraan illee si namni si godhu jirre namni afaan turgumii si kan hin jirre rabbiin dura subhaanahu wa ta'ala dhaabbattee rabbii wajjin haasoftutti ije jaallamoota haya bulchaan takka dhufee yoo as si dhaabee si wajjin haasawa introduce yourself to me yoo sun je mee mataa keenaa ibsi yoo sun je bar bulchaan gadda takka ibsuu dandeessu bar asii miillis walaa kufa maalayyaa rabbii dura subhaanahu wa ta'ala diin ibsa san qabannee dhaabbannee haasa'u ta'e jama kunooti gaa jaallamoota islaamaa namni laffaatii dila kana isa eeggatu ta du'aa isa eeggatu ta dukkana qabri isa eeggatu ta dirree qiyaamaa isa eeggatu ta siraat isa eeggatu ibidda moo jannataa hin beekne akkamiin konfiree qabatee nyaannee dhugee bobba'ee kana jaallamoota islaamaa رب الاتعارض رب رحمة ساتي قرار رب نهاها قرار إساس اهدنا الصراط المستقيم جنة صلاة في سقاط المسلم رب نهاها هنت في النيام ماتي تنجل هنت ورن جنة رب نهاها رب عبادات نورها كيبن ورن رمضان من هذا كبير في سبوع أبو رب سيابن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جعلنا في الإسلام وفينا قدا اسم الديرسين جرا خنافون دامسي شيخاتي سسمان جرا